جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی و همچنین میهمان ارجمندشون عالی جناب رجب طیب اردوغان ریاست محترم جمهوری ترکیه مراسم امضای اسناد 4 سند همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه رو آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Herkese saygılarımızı, sevgilerimizi sunarak İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani Beyefendi ve Türkiye Cumhuriyeti değerli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Beyefendi'nin huzurunda 4 mutabakat metni ve anlaşmanın imzalama törenine geçeceğiz. داشت تفاهم همکاری بین سازمان اصناف Mutabakat metinlerinin imzalama töreni sona ermiştir. Bu vesileyle iki ülke değerli cumhurbaşkanlarından ortak basın toplantısında katılmak üzere katılımlarını bekliyoruz. از حضور رئیس جمهور محترم ترکیه جناب آقای اردوغان برای پاسخ مثبت به دعوت این جانب برای سفر به ایران و همچنین تشکیل 4مین نشست مشترک راهبردی بین دو کشور تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. یک بار دیگر از حضور رئیس جمهور محترم ترکیه جناب آقای رجب طیب اردوغان و همچنین وزرا و هیئت همراهشون و همچنین ژنرال آکار به خاطر حضورشون در تهران تشکر میکنم. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli bakanlar ve değerli heyet üyeleri ve aynı zamanda Sayın Hulusi Akar'ın Tahran'da bulunmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha hoş geldin diyorum hepsine. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. جناب آقای رئیس جمهور، منصوبین محترم رسانه‌ای، پیش از هر چیز خدمت شما عزیزان سلام گرم و صمیمانه خود را عرض می‌کنم. Aziz kardeşim Ruhani'nin davetiyle şu anda Tahran'da bulunuyoruz. Gösterilen ev sahipliğine şahsım ve heyetim adına şükranlarımı ifade etmek isterim. امروز به دعوت جناب آقای روحانی برادر عزیز و محترمم در تهران در حضور شما هستیم. در اینجا لازم میدونم از میزبانی و مهمان نوازی برادر عزیزم و دوستان ایشون تشکر و قدردانی کنم. İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleştirilen seçim neticesinde tekrar Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen değerli kardeşim Ruhani'yi huzurlarınızda tebrik etmek isterim. در اینجا در حضور شما عزیزان لازم میدونم خدمت جناب آقای روحانی برادر عزیزم به دلیل موفقیت و پیروزی مجدد ایشان در انتخابات ریاست جمهوری که با مشارکت وسیع مردمی برگزار شد و برای دومین بار مردم ایشون رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب کردن تبریک عرض کنم. Zat-ı devletlerine ve heyetine muvaffakiyetler diliyorum.
بدین وسیله خدمت جناب آقای روحانی و دوستان و همراهان و هیئت ایشون آرزوی موفقیت میکنم. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. جناب حق یار و مددکار شما باشد. Sözlerimin hemen başında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Şehrullah dediği, yani Allah'ın ayı olarak nitelediği Muharrem ayının tüm İslam dünyası için, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. در ابتدای سخنانم از جناب حق آرزو و تمنی می کنم که ماه مبارک محرم که حضرت محمد سلام الله علیه و سلم از اون به عنوان شهر الله یعنی ماه الله نام برده بود برای ما و برای jahon اسلام سبب خیر واقع بشه. Hicri 61 yılında 10 Muharrem gününde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyti şehadetlerinin 1378. yıl dönümünde bir kez daha kemali edeple ve tazimle yad ediyoruz. در 1378مین سالگرد شهادت حضرت امام حسین و یاران ایشان که در 60مین سال هجری صورت گرفت به مناسبت این روز تسلیت عرض می کنم. Şehit Hüseyin Efendimizle birlikte bugün arşın yanına asılmış küpelerden bir diğeri olan Hazreti Hasan Efendimiz'i ve babaları Şah-ı Merdan, Allah'ın arslanı Aliül Mürteza Efendimiz'i de hürmetle anıyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun diyoruz. بدین وسیله از حضرت حسن علیه السلام که در عرش ملکوتی یک قبه خاص خود را دارند و نیز حضرت علی به عنوان شیر خدا پدر حضرت امام حسن و امام حسین نیز یاد کرده و سلام و حرمت‌های خود را خدمت این عزیزان عرض می‌کنم. Mevlam'dan bu mübarek günleri İslam dünyasının vahdeti, uhuvveti ve muhabbeti için bir vesile kılmasını niyaz ediyorum. از جناب حق تقاضا می کنم، تمنی می کنم که این روزهای مبارک رو باعث مایه تقویت وحدت، اخوت و محبت در بین مسلمانان و دنیای اسلام واقع نماید. Bugün dar kapsamlı ve yüksek düzeyli 4. Stratejik Konsey toplantımızı gerçekten bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. امروز همراه با رئیس جمهور محترم ایران علاوه بر ملاقات دو جانبه چهارمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی بین دو کشور را نیز به شکل بسیار مفید برگزار کردیم. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turizm, bütün bu konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık. در چارچوب این مذاکرات پیرامون کلیه ابعاد روابط دو جانبه اهم از سیاسی، نظامی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی و گردشی رو به طور وسیع و به طور مفید مورد بحث و بررسی قرار دادیم. Bu vesileyle bakanlarımız kendi aralarında ikili görüşmelerini gerçekleştirdiler. در چارچوب این دیدار، این سفر، وزرای دو کشور نیز به طور دو جانبه موضوعات مربوط به خود را مورد بحث و بررسی قرار دادند. Kurumlar aynı şekilde birbirleriyle bu görüşmeleri gerçekleştirdiler. و همونطور که عرض کردم وزرای دو کشور در رابطه با موضوعات مربوط به خود و مسائل موجود در حوزه خود به بحث و تبادل نظر پرداختند. Tabii Türkiye-İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaretlerin artışı inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha farklı, olumlu istikamette bir düzeye taşıyacaktır. من مطمئن هستم که با افزایش حجم روابط و نیز نزدیکی بیش از حد ایران و ترکیه در دوران اخیر بیش از حد سیر روابط دو کشور در یک محور مثبت به سرعت ادامه خواهد یافت. Aslında yıllar önce tabii belirlediğimiz bir 30 milyar dolar hedefimiz ticaret hacmi itibariyle vardı. Fakat son dönemlerde
bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. البته پیش از این همراه با دوست عزیزم جناب آقای روحانی برای ارتقای حجم مبادلات و روابط تجاری دو کشور به میزان 30 میلیارد دلار به توافق رسیده و این هدف را تعیین کرده بودیم، ولی متاسفانه طی سالهای اخیر سطح مبادلات و روابط تجاری دو کشور در میزان 10 میلیارد دلار محاسبه شده. 4. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyici maddesi oldu. لذا در چهارمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی دو کشور نیز هدف 30 میلیارد دلار و روش و نقشه راه دستیابی به این هدف موضوع اصلی دستور کار را تشکیل داد. Enerjiden turizme, karayolu taşımacılığına, savunma sanayine varıncaya kadar her türlü alanda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik. در چارچوب این نشست فعالیت‌های دوستان خود وزرای دو کشور در زمینه‌ها و بخش‌های مختلف اهم از انرژی، گردشگری، حمل و نقل زمینی و حتی صنایع دفاع موضوعات مطرح شد و تشویق‌های لازم، توصیه‌های لازم از طرف ما به وزرای زیراب صورت گرفت. Merkez bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki işbirliğiyle finans sektörüne bir canlanma, bir hareketlilik getirme kararına vardık. ضمناً تصمیم گرفتیم با همکاری بانک‌های مرکزی دو کشور و نیز همکاری‌های بین بانک‌های دیگر دو کشور بخش تأمین مالی دو کشور و همکاری‌های دو کشور در این بخش رو احیا کنیم و رو به افزایش ببریم. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarmak suretiyle yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdi. ضمناً برای نجات روابط اقتصادی خود از فشار بازار ارز تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری و اقتصادی خود را با استفاده از پول ملی و محلی دو کشور انجام بدیم. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelmek suretiyle bu noktadaki anlaşmayı imzalayacaklar. همطور که جناب آقای روحانی برادر عزیزم نیز مطرح کردند، مسئولین بانک مرکزی دو کشور هفته آینده گرد همایی نموده و قرارداد همکاری در زمینه بانک مرکزی رو نهایی خواهند کرد. Tabii bunlarla birlikte aynı zamanda örneğin bankalarımızın İran'da şube açmaları, aynı şekilde İran bankalarının Türkiye'deki şube sürecini zenginleştirmeleri hareketlenecektir. علاوه بر این تصمیم گرفته شد که برای احداث شعب بانک‌های ایران در ترکیه و به طور متقابل احداث شعب بانک‌های ترک در ایران مراکز و بخش‌های زیراب تشویق بشن. Enerji sektöründe işbirliğimizi yoğunlaştırma noktasında kararlılığımızı ortaya koyduk. ضمناً اراده و قاطعیت خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو کشور در زمینه انرژی نیز تصمیم گرفته شد. Onun için enerji bakanlarımızın bu noktadaki işbirliği önem arz ediyor. لذا همکاری های تنگاتنگ وزرای انرژی دو کشور در این راستا از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. Kültür Turizm Bakanlarımızın yine kendi aralarındaki işbirliği büyük önem arz ediyor. همونطور که عرض کردم افزایش و تقویت همکاری ها در بین وزرای گردشگری و فرهنگ دو کشور نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. Bu konudaki tecrübemizi İran'la özellikle paylaşmak istiyoruz. ما به ویژه خواستار به اشتراک گذاشتن تجارب خود در زمینه گردشگری با کشور دوست و برادر ایران هستیم. Medeniyetler noktasında çok ciddi bir geçmişe sahip olan İran'a inanıyorum ki ülkemizden binlerce, on binlerce insan ziyarete gelecektir.
من مطمئن هستم که با انجام همکاری‌ها و تقویت همکاری‌ها در زمینه گردشگری از ترکیه 10,000 شهروند ما برای بازدید از ایران به عنوان یک کشوری که از تمدن دیرینه برخوردار هست خواهند آمد. Ve şu anda Türkiye'den Türk Hava Yolları olarak İran'a olan seferlerimiz zaten bunun bir işaretidir. البته میزان سفرهای شرکت هواپیمایی ترکیه به ایران که در حال حاضر رقم بالایی هست خود حاکی از اهمیتی هست که ما در این زمینه به کشور ایران قائلیم. Turizm sektöründeki yatırımcılarımızı İran'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, teşvik edeceğiz. ما اربابان بخش سرمایه‌گذاران بخش گردشگری ترکیه رو برای سرمایه‌گذاری در کشور ایران همواره تشویق کرده و من بعد نیز تشویق خواهیم کرد. Tabii bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. البته مسائل منطقی نیز در دستور کار ما قرار دارد. Özellikle şu anda üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu önümüzde ilk madde haline gelmiş vaziyette. در چارچوب مسائل منطقی مسئله عراق در رده اول مسائل منطقی هست که با تشکیل مکانیزم‌های سه جانبه برای حل این مسئله تلاش می‌کنیم. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin gayrimeşru referandumunu zaten tanımadığımızı ifade ettik. البته پیش از این نیز هر دو طرف تاکید کردند که همه پرسی غیرقانونی که از سوی اقلیم کردستان عراق برگزار شد رو به رسمیت نمی‌شناسند. 350 kilometre sınırla kuzeyde Türkiye. ترکیه با اقلیم کردستان عراق 350 کیلومتر مرز داره. Doğusunda İran. در شرق این منطقه نیز ایران همسایه هست. Güneyinde merkezi yönetim. در جنوب منطقه اقلیم نیز دولت مرکزی عراق قرار داره. Batısında Suriye. در غرب اون سوریه. Kuzey Irak bölgesel yönetimi neyin referandumunu yapıyor? اقلیم کردستان عراق چه کار میکنه نمیدونم. Ve kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. و در حال حاضر در سطح جهان بجز اسرائیل هیچ کشور دیگری از اقلیم کردستان عراق حمایت نمیکنه. Ve Mossad'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayrimeşrudur. و از نظر ما تصمیمی که با نشستن بر سر میز همراه با موساد اتخاذ شده باشه به هیچ عنوان مشروع نیست و قابل پذیرش نیست. Bir tarafına malum bir zatı alıp bir diğer tarafına bir başka malum bir zatı alıp bu şekilde böyle bir adımı atmak inanıyorum ki Kuzey Irak yerel yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. من مطمئن هستم که دولت اقلیم کردستان عراق مدیریت اقلیم کردستان عراق با قرار دادن یک فرد معلوم در طرف راست خود و فرد معلوم دیگر در طرف چپ خود و اتخاذ تصمیم همراه با اونها به هیچ جایی دست نخواهد یافت و این تصمیم تنها منجر به منزوی شدن خود او خواهد شد. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. ما به عنوان ایران و ترکیه در این خصوص موضع قاطع در بر گرفته و موضع قاطع ما هم بر همه واضح و مشخصه. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir. در عراق مخاطب ما دولت مرکزی این کشور هست. Ve bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz. و همه پرسی اقلیم کردستان عراق را نیز قطعاً نامشروع می‌خوانیم. Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. همطور که اطلاع دارید اقدامات و تدابیر خاصی رو هم در نظر گرفتیم و برخی از اونها را نیز اعمال کردیم. Gerek İran'ın, gerek Türkiye'nin, gerek merkezi yönetimin ama bundan sonra daha ağırlaştırılarak atılacak adımlar var. هم ایران هم دولت مرکزی عراق و هم ترکیه در قبال اقدامات اقلیم کردستان عراق برخی تدابیر رو به اجرا گذاشتن ولی من بعد تدابیر شدیدتر در راه خواهد بود. Aynı şekilde Suriye'de bir üçlü mekanizma var. به همین شکل در سوریه نیز یک مکانیزم سه جانبه رو فعال کردیم. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle
çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. در اونجا نیز به عنوان کشورهای ایران، روسیه و ترکیه روند مذاکرات آستانه رو آغاز کردیم و در چارچوب این روند نیز گام‌هایی رو برداشتیم. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok önemsiyoruz. در اینجا نیز مناطق کاهش تنش رو بهش اهمیت بسیاری قائلیم. Tabii ki burada bu üçlü mekanizmanın özellikle terör örgütleri başta DAEŞ olmak üzere En-Nusra bunlara karşı mücadelesi birlikte inanıyorum ki oradaki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşuna vesile olacaktır. تلاش و مبارزه مشترک ما در سوریه با گروه‌های تروریستی اهم از داعش و النصره، من مطمئن هستم که در نتیجه این مبارزه به داد مردم مظلوم اون منطقه خواهیم رسید. Tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların mücadelesi için, onların kurtuluşu için vereceğimiz mücadele inanıyorum ki bizler üzerinde önemli bir vecibedir. من مطمئن هستم که دفاع مشترک ما از کلیه مظلومین جهان یک وظیفه و دینی بر گردنمونه. Ve bu süreç içerisinde ilgili bakanlarımız, gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerekse bu konuyla ilgili istihbarat örgütlerimiz her tür çalışmayı yoğun bir şekilde bölgede yapmaktadırlar. و در این راستا در منطقه وزرای زیربط ما، نیروهای مسلح دو kişiler و واحدهای اطلاعاتی ما کلیه اقدامات لازم رو انجام میدن. Bu ayın 24-25'inde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantısını da özellikle hayırlara vesile olmasını diliyorum. در تاریخ 24-25 اکتبر نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی برگزار خواهد شد و من امیدوارم این نشست نیز مایه خیر و برکت برای دو کشور واقع بشه. Bu ev sahiplikleri sebebiyle de saygıdeğer kardeşime çok teşekkür ediyorum. من از این مهمان نوازی زیبای برادر عزیزم جناب آقای روحانی در حضور شما عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنم. Hodafız. خداحافظ.